Whakalawhalahi atu hane e tau walatala tutupu ke lata mea whiwhinei. Kua hoku mai tua e tau taki he Matakau Pacific Community ke lata moe whanuanga ke hiwa aki ne kua whamatapatua i ki niwe. Ne whakaurua e taha pepa whakangahua haniwe ke lata moe tupuhala taha vili malolo hila. Whakakese e o moianga haniwe ke lata moe tau whewa lakapi ne kautua e Matakau All Blacks. Koe whewa peki nua koe Melbourne Cup kua whai tau siangai ke he Pacific Way moe Claytons ke he ahui niawhi. Kua tonga mai e tau hukui whakatuwhono mai tau tangata ngahua mai tua tumotu ne kua mātutaki po ke tūtaki atuai ke he SPC ke lata moe ue whanuanga lalahi. Koe whanuanga whakapā ne ka mātai ki a whiawhi awhalaili ke whai tupuka mole ke whakatutala moe whakatokatoka e tau palana ngahua mai tau whakatupeanga ke lata moe tau ngahua he SPC ke le me tau i mua. Koe whakamua lai nei whoki tali mai he onfu mawale tau he whakatua e Matakau SPC ne kua maike ai aniwe ke whakamutapatu e whanuanga nei. Ne talahau e takitaki lahi he SPC koe ke kāwhako Dr. Colin Tukuitonga o whiawhia lahi ia ha kua maike ai ke liu mai ke he motu ke mga hala ne kua kamata whoki ia koe takitaki he SPC. Kua talia i ke tamai e whanuanga nei ki niwe, ha kua tuku atua i he hukui whakatuwhono, koe tohi kupulahi whakatuwhono ko Richard Hipper, e manako haniwe ke he whanuanga ke motu ko pisi hiwe tau pa mole. Koe aho nei kua hoko mai ai e tau takitaki i ki pole, mai he tau motu ne kua matutake ki Pacific Community, ke la tai me whanuanga hiwa aki. Koe whanuanga nei, whakahoko langa tahe ue tau, ke whatutala ke he tau matakupu me tau ngahua ke la tai me Matakau SPC, koe mahui ngā whoki he whanuanga nei ki niwe, ha kua mana ki whamole whakaholoanga hua ke lime tau i mua. Koe aho nei ni hoko mai alo tūlu e tau iki pule ke lata me whanuanga lahi mai iloa koe toko lima e iki pule mai he tau atu motu Pasifika ne kua mai. Pia whoki mai takitaki lahi mai he Matakau koe Forum koe Dame Meg Taylor koe hukui whoki he Matakau European Union mo ia e hukui mai tau whuata he tau Matakau he tau motu kau whakatahe laulangi koe UN. A hai e whokalo tūlu e tau Matakau mo e tau tangata ngahua, kua whakatau mai ke lata me whono, ne kua amana ke whakahoko ke he ue aho, kua taha amana ke anga lahi whoki ke lata me whakatutalaanga high level dialogue, kua whiwhiri e Matakupu ke tau whuata ke whakatutala whakahokuru ki ai. Kua whanuanga ia, ka whai mana tu whanawhala e UN Youth Envoy kua Ahmad Al-Endawi, tau whai whakalauhianga ke whalu tau whakaluanga ke whanuanga ke he tau walatala tutupu mai mua. Ne whakaulua e taha pepa ngahua fō, ha niwe ke lata mai tau palana ngahua ke tau whahi tāwili he tau malolo hila ke hongo fule tau i mua. Koe whakaluanga nei ni tau se ke whanuanga e whangu lima ki he CRGA i niawhi. Ko niwe e motu ke ono aki, ne kua tutaki atu ke SPC ke whakamau pōpō ai e tau palana ngahua ke lata mai tau whahi ke tau malolo hila mi mai i tua i Tonga, koe Atulunga, Vanuatu, Samoa, mo Nauru. Kua se fuki tuai a Kiripati ke whakausi ai halutula ta palana ngahua. Ne pehe mai lilifu iki pule ko Dalton Tangalangi koe hongwhamaua e mahina hinga hua ke whakamau pōpō e palana nei. Koe pepa nei ke tausia ki tu palana ke hongwhure tau ki mua, ka koe mene mahui ngalahi, koe donu mala tupi fuki ke whakahoa hoa ki, ke meke ki mua mai ki tālanga ki. Ka tausi pia ka muia me ke mia ke o ki fafo ke kumi ke he tau lang matai tope ke whakangahua ke tau ngahua e tunga no ko whita he whakesi ki loto he roadmap koe laulahi whaurua tau whakesi anga e koe tau whakahoanga po ke tau mena ki whakesi ke loa he tau tangata koe hea e dono noanga po ke tau mena mitaki ka mua mai tunga e ka hae tau solar panels ke o kehe mai e tau me whakaonga e lola wala kai lari ke whakaonga he tau mena vihe ha ke whakikuanga tonga bihe ka tosi tupi whakamori he tau tōru a koe whakaonga ke tau tumarolo mua noa e mahe la ka koe whaurua tau whakatanga tāwhu ki tonga he tau whanau he whahe tāmasef koe whakakise kise he tau matanga hua mai ne mua mai he tau tupi lang matai SPC si mahuinga lahi ke whakakise bihe tau tōru hako tōru e tau takitaki no po mai mo i loa tau tōru e tau whakaonga mitaki he tau tōru ke tau tupi fuakia mo ia manaki foki ha ke lahi foki tau tupi ka mua mai ke la dani me pulunga hua foki ko ia mana ki ang he whakatawhono tō lari whakalahi ai e whahinga hua ne kua lau ia ki he te whakalanga nei ke whakangahua mai whakamōri e te mana ne kua tohi ai ki loto he pepa nei. Koe wheo whetoko lagapi ke mō e numela tahe lalo langi ne whakahoko ai he punipuni hapa iunga mole ke he
Commercial Centre he loto taoni i alufi koe whakisiangi pele nei ni mai ke whakatoka he ofisa komisina tokulunga ha New Zealand i whangataha me whaingo leo leo mai matakaula pi niwe. Isi ai ko tokolonga lutu le tau tangata kehe lau tolu mai nei giki isi hoko atu le tolu e tau mamatua le naka i whaituaha to whai ko ke whia manako ke kiskisi la kapi. Kautua e tau All Blacks ke tolu fuma whaiola kai hong fitu ni he Wallabies mai he mutu Australia. Mai longa i poki koe whakamua lai e ne whai menpeneni ko hoko i ke motu si hahai iei polo kua whakakisi manatu ke whakatu mau e whakawanga nei. Ko kisi ai koe keheni e kiskisi au loa. Mai tō tangata ke he motu ke tau whio whetoko nei, mai kiskisi me mawhawa ke he tau lotu kaina. Hai ai whuka lau tōru ne kua whakafua e tau ini me tau kai mawhana ke lātu mo lau tōru ne oa tuai he tau maanga ke he motu. Koe tau All Blacks ni mua whuki he whae tau ko Moli ki tua, sikisi ai ko mai ka lau tōru ke liu kautu whuki moi hanga watu ke he tau whiua he whae tau i mua. Takolong le tūru he tū tangata he motu ni tolu atu ai ke he Pacific Way pā he maame he ahu i Niafi ke whiawhia au loa i mai peki ai e tau tope ke he langa nua lahi ni whakangua koe Melbourne Cup he motu ko Australia. Hawhangi e Pacific Way pā he tupo la ke kamata i tō tangata ni whiawhia ke he whiua peki nua ke oa tu mai tuku ai halu tūru tau tope ke lali ke moa e whalua tau tope he tau nua ka mua. Kamata ma tūru he tau ka mori ki tua e hau whakahanga ko awa te tokalonga e tau nei whuki moatu ke sivi puro e tau mtu tahani o mtu whiwhene ko e aho whiawhia o mai ki whakiskis tu puro mo me tau pare mo e a day off from the office e monuine tau pā he o atu whakatau tau mena misimisi tau mena inu ki a whetau kai whai i tangata whukini ni awhine moa whuki tau ma tupe ne moa mai he risi noa ko e aho whiawhia. Tā whuke whewa mahuinga koe siwianga he fuala he tau siwasianga sino, pia mai tau pulo, ke lata mai tau matu whine. Koe whetako nei, ne ko puto e tu whine mai tau tāne, kai kisi ai kua mua atu, e mahuinga ke tau whine mai halau tūru a tau tufunga, kua kisi ai kua unagi mua e manaia he tau takitaha. Mai longa i whuke kua toko lalo whakatose tau numeala he tau tangata peki nua ke he tau nei, mai taha tala hauanga ni moa, mai linga koe pihia haka tau lawe ke he motu, kua whelawaki mai langanua. Hai ai whuke te tau seanga penei, ni tau se ke Clayton's Farm, ki sia kua ke he tau seanga halo tau, ha kua ki sia tau tangata lalahi ni hohoku atu ki ai whetoko e Clayton's Farm tunga e Pacific Way Bar. Ko manaka e whakamana tua tu whuke kua hoko mai tua e manghala ke he tau awha, mai kua lata i tu tangata ke mautau siwase. Kena no wha, munine po to liriwa tu tō ke whare penei whuke ke hawhiawhia tu loto. Munine po.